bantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat So kita hati betul nabi, musim nanau si dokter nabi jebolo, pemasa kami jo dari bapak satu bin nabi, sahabat dia muka bersih nabi. Gak ada raja nabi. Kurang raja nabi. Gak ada tahu dia mang pamusim nabi. Gak ada memang gak ada. Alah, nunggu di pasar tamu, di batier, di bapak rukunan. Asa dia malah lakna, dia mau nokna, dia mahatana, dia major raja nabi, takas maraja panggubuan. Mau dia tema abang parmusik nabi isena dilo abang parmusik nabi asa selalu ada panggilan nabi asa berkite uni mi dapat nani duluan jupang najinalah di tengah-tengah nih par rumah tangga nih anak nabi do taruman nabi ada orang sohu minta habi berdengar si terhormat nabi asa agiat saut saluhunna akan usak kape nabi parjolo alulu damang jo tuli batasi topalagi dohot nasa hasil ngano. Mau lihat tema abang parmusik nabi dinang biololog kamu tu amat tadi bata anggi amat itu martinangi amat tadi bata jupang na diluluan dapat na jinalahan lumabi padihami suhut bolot na marhabarangi dohot raja di buru nabi asa anggiat siap panggiluan nabi saluhunna lumabi madianak nabi dohot parumen nabi alu damang zo tu inata Maria Nabadia Ya, memang gak ada. Gabi hari sana gabi. Binang sahat di pasahat tamu alulu nami tu sahala ni opong nami nama memperhami asa anggiat benar saluhunna ulau nami pati nami di bapna tua-tua siajur mula-mula siajur mula tempa tumudal hodolog na timbo dok madopakot tahu-tahu na bolak asa bermula di hami akan nauli bermula akan dengan lumobi ma di anak nami dohot tarumen nami baidamang mahkota mula-mula di hami gundang sopa asa anggiat songon hata di situ tua nama dok ibuar hotor lima mula na yung mga liat mahami manoptor lumobi ma di na mga liat ton anak nabi do pormen nabi hami baik damang ma di hami gundang pangaliati alay sumoro sono guru nabi di soma
jadi pemerintah asa humasa tema dihita na marhamaragi lumabima di suhut dua asa bekamu hata sawatik tu anak kota dokter beta dohut bono suhut bono semuanya penasat kita media nakon nami rakno para wen nami di majalo pasuk-pasuk pardunga saritian sian joron itu hatta marhite-hite dia kembali parbabasne besok kami inanggo to amang suhu bolon kami namar-hamar lagi penopar dia putak sen negeri Simanindo dungatung sok kami selalu narak dok dia kapaniran nami di namaria ya tuntin nami kas dok dia kapandengon nami beberapa kami hamu lunga marhaso hotan agia maha tani di batamian di tonga-tonga muda kata nami mai siap kamu siap kami nawar hamarangi asa tubul nak mau tubul sekorong itu di berubah tuba bagi yang nami dong pak amat tadi bata tuba anak mau na tu guru dongan nama tongi sorba tua lagi tonga-tonga ni berkesinaga agiat mahamu atau rumah tangga situruan ribena dia mahamu atau dia depan itu hatta asal dia kami tengah masuk di saharan da puta na perjolo bang rasoni baru pengamat tadi bata dia betul dulu kamu dah kota penggabi aku tu kamu dah kota persawian di tengah-tengah mahamu dah kota hasan apa soalnya mah hata gabi hata orang siapa kami nawar hamarang dong di negeri siman itu oke soalnya masih dong itu puta penopar di sejarah dulu tuh saya hata main dong kota subut nawar hamarang bari benda mi masalah tu dah bodoh teh kita nawar hamarang anu pilih kami teh tora jadi bodoh na teh ingat tamu nak kita huduk ni ama bodoh amang pati nabi ngabe makadi tubur sinagay ite nalahu pa sa haton nabi ulo nabi tu pengatin ulo kutang na tong gudang di Bataho ma gudang di Bataho manang para kilo dokter gaya manang anak kilo kamoran oke begitu lo baru turun pada mandi dia nakon kilo nak margara beda mak maju mau jauh pengantin oke
mulai kelas 4 SD sampai tamat SMP di Jolonami Doni di Sakal. Jadi asal pataridaw kami las lerohanami di nomor rumah tangga ibana di Bagasatikyon monotong sama dia penon papahin yang kangmu di Bagasatikyon las marohong nana dua teh lumah bitu nang udah teh anggiat ma rumah tangga muna rumah tangga na bahagia ma anak tujuan nyari atau abang permusik lagi asal baik memang zo edena nakin hukok nang nasa laut yangewek kamu nakin aku ngarakian oh lo celah lo cara-cara teman-teman. Hamudo raja ido nawa sahatta tuhami dan sudah tina hudun dia tersakut jadi padia dan sudah akauhum anani pabeena do sada dia molo be raja nabi orang lain nami do inang napasonami no di pasahatta mi songon durung-durung nasida lasmaromu nang salu nama idane raja nami asa di pasahatta mi silas mirohan nami tu lain nami do inang napasonami baik maju gudang napar subut nyok pangarintaran baganda aku maju
nami on nakin do bere do ibe bere tabasang nombas na indara jadi Partikianon pinangtaba bilang-bilang di tonga-tonga di keluarga las disonakin di pasahat tamuna aka selas niroha ima sawan durung-durung ni yana kota dohot parweta inang bawu dohot totummu Azimar rohani mata debata pita nami matua mata debata siak kami bona suhu bolun matukun modate godang sawan hatani si tio si tua nama dok malu mardana korban si tiku manopi-nopi mati tongan dirobean oras mahami suhu na marhamarangi lumabi mayana kon nami dohot korban nami naung majalo akaringgit si tua suara na pinasaha muna alay marali maatong sikat na dihamuna na mga ler so manima ako nihata mga pos ya kami bona hasuto pulun dihita na marhamarangi dohot na marungat tuho dohot bariban lumabi ma di raja di buru nami sa loob atong bohoton amang buru sabay ka muna kin lagu berbintang muna Mauli ati maati rajai hatani nama tuwa na naman raja nami titin na dinaw pinagolang-golang na may rahu na maulo pe tung susah dia na bunyi macam tabi na kiningaw raja nami amat tadi batama namang kroki pasu-pasu na kati nami gilas dirohan nami dinaro inang naposona ang bertikino bajo gutang gilas dirohan nami asa sadaro kami pen makita pen pemita tak hidup baik kita
Unang support nami di nomor 8 di bagas Tikyon. Adong kata di situ tuan wadok kita